Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlarımız. Men Gıfa Ahmetova hojalığında baş injener vazifasını başkaram. Bugün günde Allah'a şükür şuşa bölükşede tırış hizmetkarlarımız bilen, şuşundaki mexanizatörlerimiz bilen bir gururlanam. Çünkü alar bugün günde kündümi, tündümi şuşu vazifalarda nindigine işini kursanda yerine jetkirip, benim bile ortak til tağıp işlevlerini devam edemiz. Çünkü şulay bulmuşa da mümkün değil. Bugün günde iktisat yağından bulmasın, barıl yaqtan da kısalar pek jayılıp gitip bulmay. Şuna göre bütün narsani o'lchavga solib ishlaytirgan vaqt, şuna göre biz alar bilan naq ilimda turib ishlaymiz. Fanroy mine rayondaşlarımızını o'zingizning xizmat yo'lingiz bilan tanıştırıp ketiriz әле. 89 yılda men endi maktabni bitirdim. Maktabni bitirgachdan bitni bizga DOSAP o'qi, biz endi mashina taniqlig'ini o'qidik endi. Ularda g'ururlik hissi bitindi, mashina pravasi. Shundan endi men armiyaga ketdim. Armiyada da bekjingilardan bo'ldi deb aytasam kelmay, Chechnya yerlerine kelip bilektim. Hamide şunda Dagestan, Chechnya hizmetlerinin 2 yıl özümden vazifamını ötep, şu Tuğan Avluğa kayıttım. Tuğan Avluğa kayıtkaçta indi men en birinci mena indi takdim ettiler rayonda vaqtda 92 yıl açıldığına bitindi. Bir tanış iptaşım kayıtıp kelgende tuttattı da, "Önür davay bugün günü militsiyaya kel. Seni bugün günleri militsiyaya alalar, senin hizmet yolunda yaxşı şuna göre indi men qaytdım da indi en birinci eti bilen kengashdim bu fikrga. Ol menga sırada qırt kesti. Şuşu avul xo'jalig'idan men bizning adabiyatda aytsak Ilma Latipni bilasiz. Umr bo'yi şuşu xo'jalikda 28 yıl dizel traktorlardan ishlagan kishi bir qo'ya olmaysan, negizini tashlamaysan degan shunday menga qırt kesti. Ham ilki vaqtda bizning etilarni tinglamau degan so'z bütün mümkün de değil. Şuna göre men şu avuldan kaldım. Şu avuldan kalgaç, mena zakizan minusu o vakitte mena bir iskegine benzavoz pisatdı ba. Men şu benzavozdan şu kolxozdan işine kirip gittim diyerge bula. Şundan sonra indi 1-2 yıl onda da namuslu ötedim özümün işimne. Hem indi 98 yıllarda men o'zi brigadir vazifasına kirib ketdim. Çünkü brigadir o vaqtda тоже bek og'ir xizmat, kishisini tabarga kerak, ishini olib borga kerak, kishi bilan munosabatni da bitindi tegizlab borga kerak. Bir kishi bilan da oshlanishib ishlab bo'lmaydi, chunki har bir kishining o'zagini o'tib kirga kerak, shulay deb bilan ishni olib borib bo'la. Ondan so'ng endi brigadirdan so'ng endi men injener vazifasına başta zapparık buldum. Ondan sonra injener vazifasına koydular. Hem de şu işlerde de men özümde naşar yaptan ko'rsatmadim. Her vakit özümün mexanizatörlerin karşısında da, rukovodstvo yanında da birlikte ortaga salıp söyleshib ishladik her bir ishni. Mana bugün kunda da men Gıfa Ahmetov bilan 2 yılda ish ishlaymiz. Mana şu aralıqtagina bulmasın. Biz endi ko'pgina texnikalarni bizning bütün texnikalarda eng yomon deganidagin 12 yıl bu 12 yıldan o'tib bora. Ispisini deb aytirga bo'lar. Ammo da lekin eski yomoni orta deb aytalar bitindi. Biz shu masshtabda ishlab bizning xo'jamiz Ahmetov Raynurdag'in zapchastlar masalasine kelganda birinchi boshliqlar bilmay, u mana nechik kerak, nechik aybat bo'lgan tegish, shu aytib bizga ukazaniyani bera. Biz şu hesaptan çıkıp indi plankını koyarız, qaraymiz, примерно restavratsiya sarılırken biz ana şunda işleymiz. İşik var, işte de, yolda da, bizden yol ötelerimizde közgöç bitkenden sonra biz bizden motorgana aytib beyremizni uyushtirib olamiz. Onların da ko'ngli bo'la, xo'jalik dairasi, xo'jalikning neyda bizga yordam ko'rsatadi. Shu aytib mana bugungi kunda motorgana aytib ishlab boramiz. Fanroy, sizga bek zo'r rahmat aytasiz kelib boshqargan xizmatingizga. Әле Fanroy ул безнең usta injener gina түгел, ул безнең улы ягы инде элек-электән көрәшчеләр белән бүгенге көндә дә горурлана ала, аның бик күп көрәшчеләре бар. Һәм шуларның берсе Фаннур абый.
Көп сабан тойларда, көп бәйгеләрдә сүлге тоткан. Хөрмәткә лаек безнең якташыбыз, авылдашыбыз дип әйтик. Фаннур абый, менә көрәш турында әз генә әйтеп китегез әле. Мен инде Сәгыйть абыйны әйтер идем иң беренче. Гыйнәтуллин Сәгыйть абыйны. Ул вакытта ул 85 еллар була торгандыр. Сәгыйть абыйның спорт залда физрук булып эшләде бит инде. Һәм ул менә аның көрәшенә мин сукланып йөри торган идем. Менә кичерәк чакта Сәгыйть абый кичкенә генә ничек бу шушы әкәмәт шушындый зур кешеләрне алып менә үзенең сыртына саладыр дип уйлыйдыр. Һәм менә ничектер үземдә шушыларны күргәннән соң мин киреп киттем көрәшкә. Сәгыйть абый безне менә үз канатына астына алды. Һәм инде шушы 55 килодан көрәшә башладым мин мәктәп бусагасында. Барган сайын беренче урынга кайта торган. Сабар айны бит ул вакытта. Мин әле хәтерлим 89 елда Татарстан яшьләре призына үтә торган Казанда 2 ел рәттән 88-89да ялгышмасам беренче урынга кайттым Сәгыйть абый белән бергә барып. Ул вакыттан бүләкләре дә бер рушка бер блокнот бирә торганнар. Әмма дә ләкин без ниндидер бүләкләр өстендә түгел үзебезнең менә үзебезнең тренерыбызны ничек булса да менә аңа кызыллык китермәс өчен үзебезне кызыллык, әтиәниләргә кызыллык китермәс өчен менә шулай итеп без көрәшкә кирип киттек. Армия сафларына киткәнче мин Түбән Савыш шавында 89 елда 2нче батыр калдым. Ул вакытта Илнур абый бар иде, шундый нык көрәшче, ул вакытта ул армиядан кайткан. Мин шунда 2нче урын калып, шуннан армиядан кайтканнан соң инде безнең барьерлар күтәрелде, үзем өстендә күбрәк эшли башладым. Һәм инде ялгышмасам 60тан артыграк тәкә аттым. Менә бер сезонга 7 тәкә атканнарымны хәтерлим. Менә шундый көчле вакытлар булган. Әмма дә ләкин бүгенге көндә спортны чаңгыны ташырга теләмим. Әле мин бүгенге көндә дә сафта, бүгенге көндә дә әле мин көрәшкә чыгарга әзер. Көндәлек менә без улым белән, Илһам белән чаңгыга чыгабыз. Ну, спорт инде ул үзегез беләсез, эш белән бергә бәйләнеп барырга тиеш. Әмма дә ләкин аның бер нинди авырлыгы да юк. Бер сап һавага чыгып, шулай итеп менә үзеңне рухландырып, балаларыңа үрнәк әти булып, менә шулай итеп яшәргә тырышабыз. Аллага шөкер.